Testiranje multimod digitalnog hotspota dizajniranog u Srbiji od strane radioamatera Ivana Y1 NIV. Prvi multimod digitalni voice modem sa Bluetoothom namenjen za digitalno-analogne radiostanice kao hotspot. 1, 2, 3 test proba, čak je i softver dizajniran od strane Ivana i hotspot. Sve to možete kupiti i poručiti od Ivana Y1 NIV. Y1 NIV, pardon. 1, 2, 3 test proba, čak je i softver dizajniran od strane Ivana i hotspot. Sve to